Oh, eish. Hi vatsonga ka hina. I Manyanga the Commissar. Sinomtlhani ya vulavula hi Dr. Thomas Chauke. Ku i cini xa different hi Dr. Thomas Chauke na ti-artist letin'wana. Like mi nga mi kha mi nga swi tekeli enhlokweni, but Dr. Thomas Chauke munhu loyi a nga na musical direction. Loko ni vulavula hi musical direction ni vula munhu loyi a kotaka ku seta mood ya album, ne? Ni ta vhela ni nge mhakeni, ni nge zi ni lehisa namuntlha because swa vanhu lavakulu swa hloniphiwa. Munhu loko vulavula ngopfu a nga zi a huma endleleni se swi endla nga ri o delela. But anyways, Dr. Thomas Chauke is that kind of a guy who has got musical direction. Musical direction hi vula leswiya swo xo sungula wa swi kota ku seta mood ya album. That's the core principle ya musical direction. Ku va u kha u swi kota ku seta mood ya album a swi na sa swa Dr. Thomas Chauke. I want to give you an example with album timbirhi ti nga kena ku tingisela. Mgawula hi Reason 2, that album was about pain, ku rila, swicele leswiya swo u helela hi munhu un'wanyana, ni ku onhelini, u nga vutisi vanhu ve ri yini hi mina. It was some sort of an album ya munhu loyi a nga le ku tikelweni. No Bhazapaza, if you know Bhazapaza, ni tile na makhombo misaveni ni hambene na van'wana. It's more like munhu la nga ku rileni hi ku ya nga le ku humeleleni. Xinyori yena a va ka kha rila, then vavasati va yena va kha va zama ku khongotela tindlela hinkwato ka that album. Then ku va na leya number 5, Kiriboni na ku heta ku yingisela sweswo. Xituti like Kiriboni was a love album. A yi vulavula hi swa le vukatini, hi laha u nga tekaniwa. Rirhandzu and like ku nsati wa mina mi n'wi xavisini vakon'wani. Holova u lava mi veka nkarhi wa wena la kaya, vo xituti like Kiriboni van'wana va sola, but vo Matisa vo swinawana nga ni vekile swinawana la mutini. So all these songs ka album leyiwani, majority of them timhaka ta rirhandzu, timhaka ta problem ta le mindyangwini, a zama ku lava ku ti lunghisa and all this kind of stuff. So must vona Dr. Thomas Chauke is that kind of a guy who has got musical direction. Loko album yi za yi setiwa ku leya rirhandzu ku dominate tinsimu ta rirhandzu, hambi wo fika a faka rin'we ro hambana tin'wana, fanele ka album yaleyiwani track number 2 yo ya hambana na tin'wanyani, yi nga vulavuli ku rirhandzu la Ti-Dollar. Ni lorha swa kahle mina loko no humelela ni khanyini, mara ni nga endli mistake. But anyways, Ti-Dollar is the only song which is different from the others. Letin'wanyani ta rirhandzu, then ka le album letin'wanyani hinkwato vulavula hi vutomi, and it's an emotionally invested album. Loko a yimbelela ma swi twa ku munhu la a nga ku twenga ku vava. Then xa vumbirhi, a difference between Dr. Thomas Chauke na genge, sorry ku tirhisa vito genge, na ti-artist tin'wanyana. Let me give you an example. The difference between Matswa na Dr. Thomas Chauke i ku Dr. Thomas Chauke va yimbelela as mutswari, va tirhisa ndzimi ya le ndlwini, va tirhisa ndzimi ya munhu a nga ku directeni, va tirhisa ndzimi ya munhu a nga ku adviseni, va tirhisa ririmi ra munhu loyi a nga na vutlhari, munhu loyi a nga na nhlonipho. Ma swi vona va soft. But then there's Matswa Bemuda vulavula ririmi ra le xitarateni. I vanhu lava vo u byeriwa sweswiwani 99 thyaka sweswiwani ku xi dyondza ku xambara wena. So Dr. Thomas Chauke va ta zama ku vamhani va hlupheka, u ri kona na mara wa swi vona swi kahle, like hi ndlela ya vu gentleman. Then Matswa ya yimbelela language ya le xitandini. Then it brings me back to ku na vanhu vambirhi evuton'wini ma vulavulela. Ku na munhu luya a nga na mhaka ku titwa njhani leswi a swi vulaka, ntsena swi vulini hambi ko va thyaka ro endlisa ku yini, it doesn't care, u vulavula. And then ku na munhu luya ni loko a ku byela swilo u zama hi tindlela hinkwato ku va soft ku a nga ku vavisi mbilu. That's the kind of an artist Dr. Thomas Chauke is. Another thing lexi xi baku ta-artist to tala ta music wa Xitsonga i timhaka ta leswiwani ku investa in instrumental ka nsimu. A va swi vo tala a va swi koti ku endla leswi endlaka Dr. Thomas Chauke loko va chaya risimu ro vava ri tlhela ri vava. And i khale swilo leswiwani swi kha swi humelela va kha va swi endlisa swona. Ta mi nyika example leyi vo tinsimu ta vo kokwana wun'wani a swi talangi ku a ku kombeta ndlela wala wa swi twa na wena ku leswi tlangiwaka swi fambelana na ti-emotions. Ti-artist to tala tsandzeka swin'wanyana leswi swi kotaka Dr. Thomas Chauke. Dr. Thomas Chauke is a musical genius.
tamani from the instruments to masumelo ma yena ma fambisana na mutu. Loko a vulavula hi ku twa ku vava n'wi twa yimbelela kha twa ku vava voice ya yena yi resonate leswi a swi twaku ndzeni xin'wana lexi xi baku artist to tala. So Dr. Thomas Chauke is one of the greatest geniuses in songwriting. Then another thing, he has his own codes. Dr. Thomas Chauke yimbelela hi ndyangu, a yimbelela hi rirhandzu, a yimbelela hi ku hi nga xanisi va khale, a yimbelela like mo ku rhandza vatswari vakokwani. Then a tlhela endla tinsimu to tsundzuxa in terms ya ku dyondza xikolo n'wananga as papa ku loko a ni vutisa mi ri vambirhi. That's the kind of artist Dr. Thomas Chauke is like. Once you listen to the first song, even if the album is new or 2 songs from an album, even if it's new, you get to think to predict the next 8 songs, because it's that kind of a guy. Is a typical genius. He at some but as face direction to it's more like I don't know Sol Makam na mutabareno is and Dr. Thomas Chauke because the votes at the it's more like Sol Makam. Sol Makam was kota ku asanda X ya yena akwa ithaka leswiya X ya mina ni swi vonini ka wena eka risimu rin'wanyana ka the very same album aya yimelela ku yo lo khelela ka X ya yena. So it gives both people ku a chance ya ku va tlhela va n'wi rhandza va swi twisisa ku oh mizo leyiwani uzondza X ya yena laha lawa hi rhandza. So loko ku ri wa hi zonda ta chuza ra wena, loko ku ri wa hi rhandza ta chuza ra wena. That's the kind of a man Dr. Thomas Chauke is. Jikajika ndhawu yin'we but hi ndlela leyi ya creative. Ni ta mi nyiketa xikombiso, ku na risimu rin'wana ri ka album number 26 track 6 ro nuna loyi ndaza ni n'wi khomisa ni boha ngopfu yinini ni boha ngopfu hi nuna yini ndaza ni n'wi khomisa va tlhavu ya ka album leyo. So ya pota sisa so a ni va kha vulavula na vele kaya laya yo se yi tlhela ya hlamula risimu leriya ka album leya ya xiganga. Loko yi ku lova nuna swi kahle u nga zi u kwata u tshika jaha ra wena ku ma swi vonanyana swilo swa kona. Loko va ka n'wina se va sungula ku ba jaha leriya se na n'wansati wa kwata u ri vala ku ni dlayela nuna. So is that kind of a guy who resonates around the same topic. Tlha ri vuyisa hi ndlela yin'wana, ri vuyisa hi ndlela yin'wana, ri vuyisa hi ndlela yin'wana, ri vuyisa hi ndlela yin'wanyana, but the creativity lies there. It's creative plagiarism from his own content. So Dr. Thomas Chauke is a genius, man. I think I'll do part 2 at this video. I'll do part 2 irna order ya kahle. Nkani breakla na tsemu kahle. I think we need to learn about this guy ahanya. Ntakule masa album yin'wana ku bixana swo swi mi ti nyiketa nkarhi mi ya n'wi yingisela. And one thing I always tell gang, they think Dr. Thomas Chauke ku ta fika nkarhi la xinyori a nga ta. It doesn't exist. Swi nge humeleli sweswo because xinyori una generational support. Generational support njhani na ni vuli Dr. Thomas Chauke munhu lo vulavula as mutswari a ri na hlonipho a kha hleketelela van'wani, all those kind of people lava nga n'wi yingisela 30 years back. That's still his fans. That's why TDT hi ti xava ngopfu na generational fan base. Yeah, ku na generation leyi nga sungula ku yingisela music in the 80s 90s the 2000 and something, then the 2010s, you know. So it's like getting more fan base and more fan base and more fan base, and as he accommodates us se na yena hi nga gang ya nkarhi wa sweswiwani teka nkarhi se tshama ta khale se gina swona ka man tamani blind. Dr. Thomas Chauke a yi helo yi ta tshama yi ri kona hi laha ku nge heriku. Then xin'wanyana kombela mi subscribe the next video ku ta ku ri ya Sol Makam, then ta tlhela ni vuya hi part 2 ya leyiwani ni order kahle ni tlhela ni mi nyika na tinsimu for references kahle. So ni kombela mi subscribe let's hit around 4,000 subscribers before December. Kumbe u nga voni tlhela u nga subscribe yi ri kona button kwala in case vatsongo va ka hina